ati yani ona mwamba we bata ko kwaku na na ula twethe yako mandiko manga hii ibuko ni Aevelania kilungu cha kana na mswa wa 11 na 12 ni wangu ete umonde na Ngai na kwa thime muno na ikweki abina mandiko manga ime asiata twithingicie ende kubota uthio muone usu nikana mundu onaweva ndakavaluke kondu wa kuatia ngelekanyo isu ya kulea kwewa nikwethi wa Ndeto ya Ngai yithayo na ni ndangau na ni mbui kwe ubyu ulamui ngali ciele na tho itona kubika kwa nia thayo na veva malenu na muthungo na mituke ya kumana moswanio na kwenda kwango na vaikendo chumbe kitaumilite mbe wake indi sindu sionthe ni ndei na kumilwa methoni ma ola we na maundu maito aitaiwe Yehova. Amen. Ngelekanyo nzeo langu la kuambia nayo ni ngelekanyo ya aka mwana kana etu maito itu expect ya ando maito mabiki yako twao ta mundu muka na mundu meto singelekanyo mundu muka o mundu muka elewe wetu ni wekata ni wathela nundu alea kuelewa kana wetu ni wathela mosi ndaka uungamia nino na be kithito kingi tune Ngai tu na twithangacia etu ni kana mamanyeka na yuni mamesia musie mundu muka ni laisi kusubia musie kwe mundume nicho kitumi tumathangacia muno momisie mundu meke bathukanyo nundu male yako ekau musi ni wekata ni wanaika na ni wathela kuni twenda wana uthele na mundu aitwika mundu muima tio wendi ekala kifani niki ala matatani asia na wana wo na mekwato ni tambaya kwetha na kavya kumaluka na kusioka andu aso na mekala nthi mesoko na hesabu mesa kwetha mana ngevinda oneza makiti kwetela kumisia. Praise the Lord. Na mathika la thayo usu wa ola manengetwe wa kuyasiana na kungamia musi nosu ni wota ngo nenga umunthi mama mavinda amwe ando makotani mondo mathayo akwata wani kusemba ko na koya maimanda ethwani batoneka ni makwato tethio bandu bange ekavala matue mesi netina wakusemba nga kuko nde mathesa kwethia ona ethwa makiteka lanthi mundu mandwala onde mazembe ni kana mamone no momona me baba bakube anowo aka ainge mabike yako mana ano maluke asemba ano malukile asemba eka asemba ilobi asemba Mombasa asemba ko yakonde na marejeo ningamani asoko olamusi na la onde wasasiani ashamba malulumile misiyo I know maende ala wona tamate oi I know make it ata no maende we wakamwe wituma matamana na matamesha sindusio o mama bala boy bala babe kaba kwando onde omunde wewe bona nau ebo ne bayande toni ya Ngai akili situ ni nai kama weyani maito maleni ya mume witola watutie siana zitu zika ata asili na ba makwani makotine kiemozie nembae na thisa kwetha mondo ni hao onde tusembete ando na vyumwa ai usome Ndeto ya Ngai ande bongo thanga si omundi vyumwa usome Ndeto ya Ngai ondo mandiko manga ime asia ondo wambe nondo be vyumwa wukite be vyumwa wukite ola wili ndi uteta mbaya mwingi vyumoni no kabika. Praise the Lord. Asifiwe Yesu Kristo. Ende mama niwe wame nota kwa wese ando mama alisanga leni ando mama alisanga leni madetikelanga leka makua madetikelanga leka makua medwa mekwete manobe ndaliza dosa kona mosa na chao nayo kasa kwezi ya kwanza dhokwanisi endeleva kwatele kwatela tiwendi kasa kweza sabali likadela itina wa isalima anoete na no mota ukona mundu ndo tolete mosa motani na kula konde kukisela no sia isi no na wasi jano ya wachao mamana nyondo mbanga yokete kwanza yu uketa udhocha wenda kuilicha lakini ndio ni ndo nekani motani ngeta vinga medo
na njasia nondo na metola mondoni na mwekea eka ni mwekea yo na dhabe na ekulo ne lo kulia ne kulia tutena mbothi ngimukulia we nungu anesa wewe si kwa lelo mea we lelo sawa na ngilisa motani na bantu bakulinda ngisisia kweyambe kwewo kuletina kwewo njika labona ngipinga medho inguwe ndo zendo nguwa nyalimbi che kanisane na ngiuma ndo nitheka hata ilangwa ndombi zambicha na no bongo tabyo omonde kaba kwele cha mandiko ni mangai na kaba kutawane mandiko mangai bese kwezi ai kaba utawa Ndeto kaba utawa mandiko kwikukwata nesia sindo mbiseba bingi ondo yutiribicha ondo ona okesa kwezi ono kwata nesia mondo asuma ingi onde doneta ambia ukadibando kaba mandiko mangai na ndo be ozio muwokete kaba kuzio mwa moko ni ma usulo tunengete Ndeto ni yake kuto zingeleka nywa mota le chande leba outwai inaobike masakuba la wendo dhika bodi bozio mwa wako kwa ona wati ndo mukwete wimya hiya twanesa odwaite hata no ya wajao amana inengane moko ni mamundu wa mota tondo mundi ngokuya inengane mbamandiko ni mangai ayu ileche ona undu umela mandiko mangai imeasiata no dasya owa mandiko wa mangai ni Mungu atia ona kuyokela ona kuyekala owa mandiko mangai ni Mungu atia na nkinyela ni kwa to sungi ko Ndeto ni yangai njitu mwana ndika praise the Lord kleke yubo ube so banondwe mandiko mangai imasia Ndeto yangai idhayo tikindo kiku tikindo kidhayo asifo Yesu Kristo Ndeto Yesu zaise ni kwedhi wacheni na kwedhi wachao cheni sasa ni kwedhi wesuwa na kwedhi wachao kwela wa Misoma Ndeto ya kwana ngaibinda yathi abalo kabando na thayo ni wambe ya kwedhiwa na yima na thayo wingi beto tondo Ndeto siakata wa mana praise the Lord kwa Ndeto si wa mana no wathayo wende kuongeleka eka mwene wako mondoni mako musieni wako miondane yako maleni yako nundu Ndeto Yesu ni no kutongwesia ondo welobanga mundu meba mondo asu atwa Ndeto Yesu ndhayo ngakweza Yesu ndhayo nendangao praise the Lord tendulu nendangao muno na mandiko manga imasia nembui nibikabala lelo bika nembui ngalisiba sele nese oba obyo kakabyo keza wake ko engaleba omwe onobanga weza we mwengaleba omwe nicho kitumi kabyo nakabanga twele kwichau kenda kateme lakini obyo mwe ngalisiele wende kai ela wenda ko pias kutona nondo ngaliso ndeni siotema itemete ondo wende kwikata kusukumia ndene nondo yananengi wazumu ndene ndi bala bezena chikitumi mandiko manga imekwasia nayo netona kubika kwanya zayo nabeba bautu teseniba yani mundaka kuya anya bazukanya baladha yo wambelelia na balabeba wa minokelia bayimondo wese nje kitumi na mandiko ne manga ikondo kumwedhayo wone gato ndo mwe na beba ndo iti bazukana Ndeto yangini zikikata ko bazukanya bau bala batabazukanwa ona yulwa kutona kubika kwanya malenu na muzungo ainonga iwezi na badhene we mondo we tyo wendi badhene we mondo indi ngaini wotona kubika bau Ndeto yake lino toni wakubika ba akubika bau na mandiko mangi imazia batikindo ona keba kitumile tembe wa Ndeto Yesu idhayo hata we yoba na yune ndao kwete Ndeto Yesu ni kwe Misome asifiwe Yesu Kristo takwete Ndeto Yesu tukudhangasie Misome osa ibina na kumanda Biblia zajeka leba kube na aiza na Biblia leo nikanda wa Misoma ngona we wato koma painondo wa moga misioke bona umingi yao wa Misoma nganondo ni nezitu yetu tutiko zetu kakalandhi mana tutakalandhi mana ndiko zetu koma kuombozia tyo wende wombozia mililobo wa wombozia ba Muka ende ya kusoma ndio naondo wakweka ekango nenge Ndeto ya Yehova na Ndeto Yesu hizi balabe na malenu na mudhungo habo yete ubosio katika jina la Yesu Kristo. Madaktari walipima wakasema ni mtambuko lakini Mungu neno lake linaweza kuenda kuingia likapenya kule katikati na likatambua shida liliko na hilo neno maana liko hai
Maandiko mangi masana iko na haraka dhimituki yoba na bicho bosio wake na bina wake vaubala bena madhena wakalile ni wako na siana siako neno la Mungu lende lipenye hapo katikati wala bena kuhanya wendo wa mwana na wendo wa musiai responsibility ya mwana na responsibility ya musiai yende itambua hapo katikati na kila mtu inengwa weula wake na awareness katika jina la Yesu Kristo. Ndeto inoa Misoma na wametamuka ili ke mama tu ni masiana siako na yende ipenye bala ngolosie yende ipenye bala wiwiwi nikenda ndumanga isa na siako sibike kumana Ngai kumwenda na kumusiokea. Asifiwe Yesu Kristo. Nila wadhima weani maku wanawena na yoloa mali ya wana mume waku ndeto Yesu yende dhikaanya kate na beba mdhu na kuonye ndeto ya kuadhisya sindu Yesu sionde ukunengete Ngai yola widhayo ndeto Yesu no isi amandiko mangai tukutia yo ndukabwa bwanikeyu nondo na wasemba ngano bya wachao wamana ona wati ndanga kukonde wikulia no imandabo no bya wachao wamana sio kama andiko ni mangai alameno songyo wa kila kindo nakeba cyo kimi mandiko mangai imeo moto ya sindo sonde ni siumelete mbewa ndeto deba Yesu. Praise the Lord. Aso no wako ukia kishongo nenga sino woke akishongo nenga weta unondo we mundu muima na newe sitamba ya wandu anini anendo anini mazemba akuko ndena mazemba masioka oba mwenda tezi na oma marejoni wapi ni hapa Ngamani. Praise the Lord. Anakona uongo mana ainoba wa na ino you ever wambio kukweka loba tetu yangiwa Misome oba bandu bako nangula ikena yo nze ona you with the way basanga mono toti ndeto ya Yoba Biblia ya kumyose woza na wisoma na Ngai anene na kukondwa kilabata wenewe wathayo wako kuma lwa kudhikwa na ndakitali Mungu anene kuhusu jambo hilo kuma luka na kudhikwa na siana siaku si maweani mo miseni yo makwani ni mo Mungu anene na wewe kuhusu hiyo hali ona nene zinundu wa mundu mukuu we mundu Ndiwa nene zimakwani makotini maile yakoka ona wadhi kotini neno liongee kuhusu sababu hiyo iko wapi iko hapo ndo kadhibu na umani wako enda na neno yanga enda wekiwe bina enda taula mundu Muka wendie kwa la mundu akemwe ndibanisha kwa ndo yao kwa enda una ndeto Yesu Yehova tondo wa wewe banisha la mundu Muka na kwa nini banegwe biwa na mbike katika jina la Yesu Kristo. Ukilala na ukiamuka neno la Bwana liongee katika kila hali ya maisha yako. Asifiwe Yesu Kristo. Na Ngai tubike ya kutonyo sio na ningu bodhanika ndeto ya Ngai zumili kwa kuodhine zumili kwa kuodhine ubike balama ndiko mangi imekwazia kudhiko kwa aume kana kudhiko kwa aka baba mdhiwa akane na hakuna wasia na dhasha mwalimu akunda kezwa pite kwa kuingi akotabasia osanzia leba eno no kamyosa paikaye na kubabatithia kwa kuingi paikaye na kusaniwa kwa kuingi wikulia nyeneka hata teto yangaika utabia balawe lothi na osa itambia dhiu kwa mwekio na Bwana kuonekani na bodha wizo na wao ni wandeto yangai wizo na kwenda kumidhaumia na kumiswania kuminywa na kumila ndeto yangai ila idhayo na ndeto Yesu ni idhayo kwako wakamisoma ndona Yoba isongia na mituki ondo wasoma ndetoni yake naendelee kukonekania kukufanyia mema alule dhayo wako ona dhayo wacha nisako sialukilebo na bodha Mungu wina aka mwana mako nina bodha Mungu kati wa sala shako na etu mako kati wa aka mwana mako na etu mamusiwo isitwa ni dha Yesu ndeto ni nene mundu ni asuonde na mundu asu ni mabike kuyania na nena ndeto ya Ngai inene yulo atui mako ala mtu anaanza kwenda mina mebakaya ina madhena atui mako mina ngula nyosia mionda ngula nyosia biasala Mungu naongee katika makwani onde Mungu neno lake liongee katika kuadhimu konde neno la Mungu la liongee kwa kwako na kunywa kwako konde kuibweka na kumaluka neno na iongee katika jina la Yesu Kristo. Wewe modhelele na sivyo ndeto nidhia neema bata mako. Amen. Haleluya. Amen. Na hiyo kwati lile nginyazi lingi Yobo katwete watu boye. Amen. Na ikatwa tene na tene. Tubodhe inondo ndeto Yesu idhayo. Yoba ndeto yakune nzeo ani tutuetie etubikie na kutuwa vima kutuweke abina ndeto yakune tuwetie
tamba ya mwingi wiketo tunosia na kwana Ngai binda indi ndeto yaku netowete kutukwati ya mabindani yonthe na mathinani yonthe mithema all times and all seasons Yehova ndeto yaku netowete ndo tunenge kusia twamisoma na twakwikia ikenda Yehova upenye wala tutekuelewa na bauwine na thayo bina no seo kondo wa wendo wako anetwa mwadhaindi isitwane la Yesu Kristo. Sema amen. Amen. Amen.